Partizan Belgrade fan Dragan Cibalic took devotion to new heights in March when he embarked upon a 3-game road trip, making all the journeys by bicycle. Pa navijač sam Partizana od kad znam za sebe, od kad sam rođen, što se kaže. Pa utakmice Partizana u Euroligi pratimo 2007. i retko koju sam utakmicu propustio. Pa kao grobar mogu da kažem da su Partizanovi navijači najverniji u Evropi, najodani svom klubu, uz klub su uvek i kada gube i kada pobeđuju i eto, što se kaže, mi smo grobari, najjači smo najjači. Pa Partizanovi navijači su posebni što vole svoj klub, nisu tu iz nekog interesa i kao što vidite svaka utakmica u Euroligi, hala ispunjena do poslednjeg mesta. Idemo brzo, 30 do sat. Dragan's journey started in Serbia, taking him first to Moscow for his team's game against CSKA. Then it was still in Russia for the game against Lokomotiv Kuban Krasnodar, and finally a long haul all the way to Istanbul for a meeting with Galatasaray. Evo odavde sam startovao iz Kraljeva, pa preko Rumunije, Ukrajine, ušao u Rusiju i stigao do Moskve. Tu sam gledao Partizan CSKA 13. marta. Onda sam iz Moskve nastavio preko Voronježa, Rostova na Donu, stigao do Krasnodara. Za 12 dana, tu sam imao nekih 1400 km. Gledao sam Partizan Lokomotiva, 28. marta su igrali. I onda najteži deo puta mi je bio od Krasnodara do Istanbula. U stvari, 2524 km ima preko Vladikavkaza, imao sam i kraću varijantu od 2000 km preko Abhazije, ali tu da nisam mogao da idem zbog vize i onda sam morao ovim dužim putem, pa sam jedan deo puta morao da koristim autobus Samsun Bolu, tu sam prešao tu delnicu autobusom 500 km i jedan mali deo u Rusiji od Armavira do Pjatigorska. A inače sam malo i od trase odstupio, išao sam nekih 100 km do Čečenije, pošto mi je to bila želja da vidim i tu njihovu republiku po zlu poznatu. Ali oduševio sam se, mislim, i sa ljudima i sa prirodom tamo, mislim, dosta je drugačije nego što se priča. I stigao sam danas, kasno sinoć sam stigao u Darimče i danas sam u Istanbulu, nadam se što pre. After 4 weeks on the road, Dragan finally arrived at his last destination, Istanbul, where he was happy to reflect upon his remarkable journey. But not quite so pleased with some of the weather he'd been forced to endure along the way. Nije meni bolje, kad pogledam uopšte, bolje mi je vreme bilo do Moskve nego od Moskve. Znači kako sam išao južnije, samo sam da kažem imao 3 dana kad sam bio u Rostovu kad sam bio i još 2 dana do Krasnodara, da kažem, lepo vreme. A inače sve ostalo je bilo katastrofa, loše vreme i hladno i neka kiša, sneg, znači baš ledeno vreme, što se kaže. Pa i bilo i previše, ja sam stigao, jedan dan sam kasnije krenuo iz Moskve, ostao sam malo i da odmorim i da obiđem Moskvu 14. pa sam krenuo 15. I stigao sam 2 dana pre utakmice u Krasnodar, imao sam opet ta 2 dana da odmorim na dan utakmice i dan pre. A bilo je najmanja kilometraža, 1400 km, tu sam imao faktički najmanje da pređem. Jedino to što je bilo loše vreme, to je jedina mana bila. The last stage of Dragan's journey, sailing along the Bosphorus, allowed him to make the move from Asia into Europe. Kako se osjećaš? Koja su ti osjećanja sad kako se približava kraj? Pa ne znam, stvarno neverovatno, sam sebi ne mogu da verujem koliko sam put prevalio i da sam ovde. Kad pogledam iza sebe gde sam sve bio, gde sam sve prošao, znači stvarno deluje malo neverovatno. I stvarno neopisiv osjećaj. Sad kad znam da imam još možda 6-7 dana do kuće bicikla. Evo sad upravo ulazim u Evropu, inače do sad smo bili u Aziji.
Upon his arrival at the Abdija Pekci Arena, Dragan was pleased to be met by Partizan's coach, Dusko Vujasevic, along with other members of the club's officials and playing staff. Dobar dan. Ovdje sam jedva stigao. U posljednji čas. Samo. Čekaj, ima još ovaj jedan iz Srbije novinar, radi njemu da dam. To, odlično, hvala. Dobar dan. Odlično, stigao sam u posljednji čas. Bolje je unutra da skineš taj des. Pa sad su vam prolazili, ali ništa ne komentarišu. Ajde, može jedna slika mene i Todorića i Vujoševića, legende Partizana. Čekaj ovaj šal da raširimo. Glasno cigaru. Sportista cigaru. Hvala. Si išao preko Kavkaza? Preko Kavkaza, znaš li koji kraj, ono, znači ne mogu da verujem. Znači nešto lepše u životu nisam vidio. Ozbiljno. Znači jeste da sam se namučio, ali ne žalim. Pa ne, šta ovo samo pokazuje da ljubav navijača prema našem klubu nema granice i ovo što je ovaj čovjek uradio to stvarno graniči sa, ne znam sa koji izraz da upotrebim, jer preći toliki put na bicikli je stvarno za svaku, najmanje reći pažnju. Tako da stvarno svaka mu čast i nama je kao klub drago da imamo takvog fana, što bi rekao. Odnosno, malo je reći fana ili navijača, to je mnogo više nego što je običan navijač. Odlično, sad osjećam se kao da smo pobedili. Pa i ja računam ovo kao da sam pobedio, pošto ostvario sam onaj zacrtani cilj da stignem i na treću utakmicu od ove 3 koliko je bilo. And of course, at the very end of it all, Dragan was rewarded with a ticket inside the Abdija Pekci Arena to watch his Partizan NIS Belgrade heroes in action yet again. Thank you, Dragan, for giving us such an incredible story, and good luck with your travels in the future.